Government GCZMA what documents exactly they are going to take and what we want them to take. They decide करपाक बेगानच्या बेगान आज latest by tomorrow. I think you all should also come. एक 12 की 15 लोग and will sit there and request and also see that notification comes at the earliest. Thank you. Area. We are also considering in Kalangut Kandolim Baga, which is densely populated with the structures of our locals. CRZ 2 declare Kori, well, we will be out of NDZ. आता CRZ 3 आम्ही CRZ 3 म्हणजे त्याका 200 मीटर लागतं आणि 500 मीटर लागतं. CRZ 2 डिक्लेअर झालेल्या it will be declared as a urban area. अर्बन एरियाचेर जेन्ना आमी कलांगूट डिक्लेअर केले तेन्ना व्हडलो बोबाव जालो आनी मागीर पंचायतीचेर प्रेशर हाडलो ग्रामसभेन की तुमी काडा म्हणून भायर ती एरिया. अर्बन जाल्ली आमची एरिया डिक्लेअर. सो अर्बन एरिया डायरेक्टली कम्स अंडर CRZ 2. What is the distance from the high tide? Then the first building जी आदिसून आहा or any government this thing like fort आहा. So from there behind you can build. Locals can build whatever property they have. But from the high tide distance असता. तो fort झाला नो. Fort म्हणजे how we can tell exact distance what is the required. Fort is within 50 meters of the high tide line. जो fort हा किल्लो हा तो 50 मीटरान हा. म्हणजे notified structure on the plan is the fort over here. Anoko ani kide ha notified inga sir. So beyond all this will be beyond. So urban area declare kori panchayatin resolution घेऊन जाय government धाडून जाय revenue. We don't want our village to be urbanized. ही आपला आंशिक village we don't want to. Urbanize म्हणजे किती Urbanize म्हणजे 0.60 FAR तर FAR आलोक बनना 0.60 म्हणजे ग्राउंड प्लस वाले भाई यार फुडल्या नाते तुझे. This is another solution. So everybody has to decide on this. I am just telling you, भाव सांगता म्हणून करप ना ते तुम्ही डिसाइड करप लोकांनी. आम्ही तुझ्या घरात 15 वाटी तरी येता तुका खबर आणि आम्ही कोणी आमचे गोयकार लोक आजे असता तुका सर खबर सर मागचा तू दाखवून दी तू दाखवून दी नाल्यार आमी JCB खंयच्या घराच्या चोडाक आमी कोणाक दितले. बट सर आम्ही आय टेल यू हांव सगळ्या लोकांक उदरी मिडिया उदरी सांगता वी विल बी अगेन्स्ट BJP ऑल ओव्हर गोवा. आमच्या पोटात येतना आमच्या जर लोकांक त्रास जाता दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स बट तशें आहा तें सांगता. रामबोल स्टार्ट जाता ते काणकोण सोंपता 105 किलोमीटर पोस्ट थिंगाचो 200 मीटर लागता आणि 500 मीटर लागता. सगळ्यांक एफेक्ट जातलो एकट्याक एफेक्ट जायना हो. ज्या जे ऑर्डर दिल्या आता 3 विलेजीचेर दिल्या.